Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeza ngithuthi ungakhumalo bathi ilasipho namagumede mhlabe emangabe usemusha la khanzo phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu, isilomo somculo maskandi uKhuzani Mpungose sithi sivulela uzakwabo uQuality buyele icala lokusabisa ngemuva kwesigameko esenzeke emcimbini obusemnambithi ngomgqibelo ebusuku. Laba-ke bobabili bebeqashwe emcimbini e-150 Maskandi Festival eSettlers Park Stadium. Kune-video-ke esisabalele ey'nkundleni zokuxhumana lapho uKhuzani egadla khona uQuality waqhasha isigqoko ebese sithwele ikhanda. Lapha imizamo-ke yokuthola uQuality buyele ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belungangeni futhi engawuphenduli nomlayezo bekade ethunyelwa bona ngabezindaba. Ufake ividiyo-ke yesigameko ekhasini lakhe ku-Facebook, wathi-ke akawazi unxa wakhe obheke kule nsizwa. Ekhuluma naleli phephandaba izolo ekuseni, uKhuzani uqinisekisile ukuthi-ke nguye obonakala kwevidiyo. Uthe ukuqala ngemuva kokuhlonishwa kwakhe emcimbini ombuso wamaciko obuseThekwini ngoSeptemba mhla zu-24, lapho-ke anikwa khona ibhande elibhalwe ukuthi-ke ilembe. Le nsizwa ibhale ku-Facebook yathi kunomehluko phakathi kwelembe nelebe laphana, esho isitho sangasese somuntu wesifazane, esho ukuthi lona-ke omunye uyilebe, yena-ke uyilembe, nokusho ukuthi-ke ubemdelela ngesitho sangasese somuntu wesifazane, kusho-ke insizwa uKhuzani Mpungose. Uqhube uthe-ke elokhu eyikhuluma le nto emeyisa, kodwa-ke akushoyo ukushaya indiva. Uthe kuze kwaba nangomgqibelo emcimbini emnambithi ubehlele endaweni ezicukuthwane, umefika uze kuye njengomuntu azomshaya, wathi uyakhipha ubavimba laphana. Uthe umbizelane ngelebe laphana ngoba-ke uyilembe laphana. Uthe-ke ekhuzwa ke ubele emuva uma sebuya ube nomuntu ophethe ikhamera yakhe iselula eshutha laphana. Uma-ke wavimba indlela, wathi ngeke acule ngoba yena okhonyayo la uyena ilembe, la yena uyilebe. Ngenkathi-ke edlule beloku-ke emchukuluze evimba indlela kuchaza uKhuzani. Uthe uma-ke buka ividiyo kunomuntu emvimbayo emkhuza. Uthe ngenxa-ke chukuluza uvele wacasuka wahluleka ukuzibamba, wakhetha ukumbuyisela emqeni laphana-ke. Ebekuhlelile ukuthi ngesikhathi eshutha bekumele-ke kubonakale ubuqha bakhe ngokuvimba ngoba azi ukuthi ngeke ayiphendule. Kukhona-ke iselula eqopha, uyazi ukuthi-ke uwumuntu osemehlweni abantu, khombisa ukuthi angakwenza lokho uma umuntu enza into enje. Uma-ke ngemuva kalokhu ube-ke esekhipha isibhamu nabaqaphi bakhe edubula izikhawu emoyeni, nokuyilapho-ke akhethe khona ukuyovula icala ezizwa ngiphephile emsabisile laphana. Wakhipha isibhamu wasiqhumisa. Umuntu-ke obusemcimbini angakutshela ukuthi uzwile ukuqhuma kwesibhamu amahlandla impela amaningi laphana. Uchaza ukuthi umsabisile wamthuka emchukuluza ngayo yonke indlela. Bezivikela-ke yena ngoba ubezomshaya, kamlindanga ukuthi aqale njengoba-ke abemvimba yini abezoyilandela laphana. Uthe akazi-ke, uthe-ke akazi ukuthi lento isukaphi ngoba bakaze baxabane, futhi-ke usolo ukuthi ungathi uQuality ufuna udumo ngayo. uQuality uyela wake washo ukuthi umculo ufuna ukuwufanisa naserenki. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi-ke yena ufuna ukuzibulala kwi-Facebook yakhe, uzoyithola leyo mbhalo uma-ke umculo usuzoba serenki. Uyayisabisa, yingakho avule icala ngemuva-ke kwevidiyo ayifakile. Uthe ngoba-ke yena uyilembe ezesebenzisa ukukhalipha. Lokho-ke kusho ukuthi njengoba ilembe yena ungoshaka ozophendula, uzosebenzisa ubuchule lokhu ukusabisa laphana. Bafethu, ezinjalo izindaba laphana eziphuma laphana-ke kwiphephandaba isolezo laphana-ke esitholayo namhlanje mayelana nedaba trenda kakhulu lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Udaba oluthinta insizwa uKhuzani Mpungose kanjalo noQuality umfokabiyela. Mhlambe luthino lwakho uvonga lolu daba, ake sivele hlala lapha na-comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho uvonga lolu daba. Ngila sibona amagumede ngaza kwethu sengiba manje la, kodwa ngiyathembisa ukuthi uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Wakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.